kwano tshebeletsong ya Lesedi me haufi le nakwana he ke la ka tsa hore re amohele Pastor Ramile o santsa le teng ntate Ramile dumela ntate dumela Thuli re teng le ka ntate re teng ke le bua ke thabile ha o thabile o ntse ra khona ke a bona o ntse khotsa felo right ya ka jeno le na ke ratile bana ba tshisa ba wa tsakwa ntate ke le bohle ntate Ramile le wena o tshwere molaetsa tsatsing la ka jeno bakeng sa momamedi ka kakaretso a go re fe ona ntate ke le ba monyetlona o go fumaneng o se ka jeno le ba mamedi ba mametseng nna nka la ka tsa go ka bua hanyane fela ka hore o khutlisetsa jwang se o ile ngwana hlehela ke sona lenyalong la hao re bala bukeng ya Genesis 26 re bona pale ya Isaka le Rebecca mo e leng hore Isaka o re ho mosadi wa hae ha re ya mane fera mane o motle haholo banna ba teng ba tlo batla mpola ka baka la hao ya ba re fumana e le hore Isaka o fana ka mosadi wa hae e teng nako eo manyalong a rona mo e leng hore sehla ha se dumelle hore o etse ntho tseo o batlang go di etsa dihla tsa manyalo hona le dihla tse monate hona le dihla tse se monate hona le nako eo leng hore lenyalo le feta sehleng se leng hore ha se monate ha se bobebe ke sehla se thata ke sehla mo e leng hore lerato ha le sa leyo hlompho ha e sa leyo lenyalo le lahlehelwa ke intimacy mo e leng hore batho bana ba babedi ha ba sa bona dintho ka mokgwa o tshwanang ha ba sa kgona ho ikutlwa ka tseleneng e tshwana le pele hona le ntho tse ngata tse keneng mahareng a bona ho kene bo malome ho kene bo rangwane ho kene bo mother-in-law bana ba se ba le teng ho kene mosebetsi ya mo sa sebetsa ka ntle ho toropana le ho yona ba bang ke kgwebo e se e hodile ha ba sa nako ba lahlehelwa ke something ka mora dilemo tse 20 ba ntse ba le mmoho empa khale ba arohane ba divorcitse ba mmoho e re rutla how to batho bana jwale ba se ba ya tlhalanong divorce re ipotsa hore ke eng a te khale ba lahlehetswe ke ntho tse ding tse itseng di khutla jwang re ithuta palenyena ya Rebecca le Isaka e re morena wa gare ha bona Isaka a tshwere mosadi wa hae a khutlela ho yena re ho yena o ile wa re motho ona ke kgaitsedi ya hao hobane jwale o ntso o mo phopholetsa o khutlisa jwang molekane wa mme bubane be beile ha monate ke dumelana le yena ka tlung ya ka re na le tumelano ena ke batla ho hatella mantswe a hae re na le tjhelete re bitsang shimane tjhelete ya mme ha se tjhelete ya grocery ha se ya bana hona mme o tlamela a kenywe budgeting ke dumela yena hantle o kenywa budgeting ke tjhelete ya hae hore a lokise moriri a lokise manala a lokise diphahlo ke tjhelete ya mme ha e juwe ke bana ha e re ke grocery ha e patala rent ke ya mme bontate mme ha thotse tjhelete o mothotse le fureng thotse le fureng ha a thotse a ya shopong o mo feletse o ska ba tsamaleng o mo feletse a kene shopong wa tseba ha kene ka 9 o'clock o lo tswa ka 4 ke ntho e mme a batlang ho etsa o ska o nkile nako e telele shopong o hlo we promote ntho yeno ke ntho e hantle e thusa mme ho tsamaisa maikutlo a hae ha monate o kgona ho qoqela bomme ba bang hore na ntate molekane wa ka o ntshwere jwang jwale ntho e re bonang ka Isaka ile a etsa o la fa mosadi wa hae a monela monna e mong ka baka la hona na le kgatello ya ho ona tshaba ho shwa ha e hantle ntho yeno mo e leng hore o tla iphumana o le ka ga maemo a mara e teng nako eo mo e leng hore o etsa jwang ha hona le monna e mong ya betero feta bophelong ba mosadi wa hao hanyane fela ntate Ramile e tshware mono mamedi e re ke fete tabeng ya bohlokwa ke ena e ka ba o batla mokgwa wa o dula o phodile hlabuleng lena ke mo sa iketsetse lero le rothisa mathe le ka sitso botlolo e le mofela